Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Moro y'Imana kandi tubaye ikaze inshuti namwe bakunzi biganisha kuri Trasis Hope Ministry TV. Tukaba tugarutse muri wa mwanya wahariwe guhimbaza Imana no gutazira. Muri uno mwanya rero tukaba tugiye kumererwa neza, aho tugiye gufata kanya keza dutazira duhimbaza Imana. Ariko kandi tubashimire mwebwe mwabanye natwe mu biganiro biherutse, mu ndirimbo ziherutse. Baranabonye abantu benshi mwarakunze kantike, indirimbo z'ikirundi. Tuba turagaruka tubakorere izindi murushirize kumererwa neza. Mu kiganiro cy'uno munsi rero, nyuma ya kamera ndi kumwe na Wizo B. Bana hora nshiri nyuma ya kamera tuhuriye haraho nanje no munsi namushizeyo. Urabona? Iko bimeze rero iko kurundi ruhande ndi kumwe n'ababaririmbyi gwagwaruka muziko rusanzwe rubateramisha ibintu bikagenda neza. Reka tutatebeje turamukanye tuzamura ibiganza tuvuga tuti shalom shalom shalom. Nabara tuza kuba turi kumwe, ariko nawe uraza kumutumira wacu mu kutwandikira muri comment mu kutubwira udukurikirana uherereye hino nini ndirimbo itsiye za kuhezagiye wifuza ko tugusubiriramwo. Byose biremewe, twandike muri comment. Hanyuma rero ufata nimba warafashijwe n'ibyo dukorera hano, kore subscribe, gire partage, gire like, irungikira abandi nabo bamenye buno buryohe tuba turiko turaronka mu guhimbaza Imana no mu gutazira. Reka rero uno munsi Ivora tuyirekure hariya kwa Iva. Ndabona umenga ariteguye. Iva uriteguye cyane? Yego sha, ndakunda ko uvuga witonze, ariko hageze mu gikorwa Imana kaba serious. Reka rero tuguhe akanya uce ubandanya. Turagushimiye mwami, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye werasegwa amahanga. Wewe wemeye ko tugera muri iki kibanza amahoro. Hari benshi bitabashije gukunda uko bagera ngaha mwami, ariko twe wabikunze turi hano mwami. Wakira icyubahiro cyawe Yesu. None rero mwami dusabye mwemera ngo aze abane natwe, tuze kwasama abantu yivugira uzobukoze Yesu. Niwakira icyubahiro cyawe mwami, izina rya Yesu. Waguyabudiwa waguheshimiwa ni wewe Wakuheshimiwa
turashobora guhimbaza umwami wacu Yesu Kristo. Turashobora guhimbaza umwami wacu Yesu Kristo ku bantu mwese mubikunda, ku bakunzi bo guhimbaza, kubabonye ibyiza biri mu guhimbaza Imana. Nagomba turirimbe n'umunezero mwinshi n'imbaraga nyinshi.
urashobora guhimbaza umwami wacu Yesu Kristo. Aho urashobora kwiyumva amahoro, ukiha amahoro ukavuga ati nkeneye gutazira umwami, kuko hari byinshi yakoze mu buzima bwawe, hari byinshi yahinduye ku buzima bwawe. Niyo mpamvu turi ngaha dushima. Buhoro buhoro hamwe naho ndasaba ngo Imana iduhe umugisha, Imana ibamezagirire mwese muriko murabikora mubikunzi. Itamoleza
iguma yongera iguma yongera Yamani iguma yongera iguma Oh yongera imigisha iguma yongera iguma Oh yongera Yamani iguma yongera iguma yongera Oh Imana ni nziza Imana ni nziza Oh Imana ni nziza 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 we Imana ni nziza Imana ni nziza Imana ni nziza Imana ni nziza we Imana ni nziza imigisha iguma yongera iguma yongera Imana iguma yongera iguma yongera imigisha iguma yongera iguma yongera Imana iguma yongera iguma yongera imigisha iguma yongera iguma yongera Imana ni nziza we Imana ni nziza Imana ni nziza Imana ni nziza Leta tutambire umwami wacu Ti Te Urashobora kubikora ubikunze Urashobora gutambira Imana yawe kuko ari nziza yakoze byinshi ku buzima bwawe Te Te Ti Te Hallelujah Te Te Ta Urashobora kwinyagaza gahoro gahoro Te 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 Pianiste wenyine vrema ariko aratamba ariko we nawe good ta te ti oh Imana ni nziza Imana ni nziza oh Imana ni nziza we Imana ni nziza 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 imigisha iguma yongera iguma yongera Imana iguma yongera iguma yongera imigisha iguma yongera iguma yongera Imana iguma yongera iguma yongera Ruwe unapenda Yesu sema amen Amen unapenda Yesu sema haleluya 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 Pigelegele. Ti, ta, te, ti, 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 ti. Ta, ta. Urashobora gutambira umwami we. Ti, te. Harakenewe ikintu bita gutamba ikintu bita danse kirakenewe ti bumve ko Imana iri mu maguru Imana iri mu mubiri wose Imana iri mu mutwe ti te te tam tam turakeneye ikintu bita agapasaje
tubashimire mwebwe mwese twataramanye muri kano kanyakazi wo guhimbaza Imana no gutazira iyo Mana tuyikomera amashi kabisa. Imana ubona ko yabigize neza ikabikora neza ikazi ikabuzuza imbaraga ikabuzuza ingomezi ibana bakabikora umenga bari mu mwuka kandi bari mu mwuka vraiment jereka ndabihera amasha aya nayiwanyu twagushimiye cyane. Asante sana, reka munyemerere Imana nayo tuyikomera amashi yabashoboje. Wowe nawe uri kuradukurikirana cukoma amashi nayo hari butuntu ushira muri commentaire ugakubita amashi umve hari utuntu ushira muri commentaire tumeze nk'amashi ukereka bariko baradukurikirana nawe ko wafashijwe genda ushire muri commentaire wandike muri commentaire uti ndafashijwe ukuri kose. Hanyuma tuce tubashimira yo mwakoze kubana natwe, reka runo gwarukanago turushimire ni prote turakingiwe mwari kumwe kuri micro ya mbere, inyuma ya kamera turi kumwe na Wizo B, ariko reka tubike banure dutarika ibiganza tuvuga tuti bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.